አይችልም። አስተውለሽ ከሆነ ኦሮምኛ አውሩ። ምክንያቱም የሰው ቋንቋ ስለሚንቁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚንቁት። ታውቂያለሽ? በጣም ጄኔራል ገለቶም ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ደቂ ዓበይቲ ብጣዕሚ ዝፈትኩም ዘክብረኩም ቴንኪዩ። እንትን አመሰግናለሁ ማለት ምን ማለት ነው በትግርኛ? የቀን የለይ የቀን የለይ የቀን የለይ ijoollee ኦሮሞ ደግሞ ባልዬ ሲንጃለዳ ገለቶማ ገለቶማ ወይ ኦሮምኛ ልማር ነኝ። ፍሬዘር ማዕሬ ቴንኪዩ። ኦሮምኛ እማራለሁ። ቋንቋ ቶሎ ነው የሚገባኝ። መጽሐፎች ምናምን በአማርኛ ኦሮምኛ ሆኖ በአማርኛ የተጻፉ ምናምን ነገር ሼር ብታረጉልኝ አነብና በደንብ እችላለሁ። ኧረ ችግር የለውም አስለምድሻለሁ። ቀላል እኮ ነው። ፍላጎቱ ካለሽ ብዙ ነገር ትማሪያለሽ። እኔ ቋንቋ በጣም ነው የምወደው መማር እና ስለ ሀገር እናውራ። ስለ ሻሸመኔውን ተሰማሽ? እስኪ ንገሪኝ። ዛሬ ጠዋት ብድግ ባልኩ ቁጥር ሲለቀስ ነው ያየሁት። ሲያለቃቅሱ ነበር። ሲያለቃቅሱ ያው ደስ ይላል። ታውቂያለሽ፣ ሰው በራሱ ቋንቋ መማር የፈለገውን ነገር የማድረግ መፍት አለው። በመጀመሪያ ይሄ ጥላቻ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እንግዲህ እንደ አንድ ሰው ያው ሌላው በጣም ደስ ያለለው ሰው በጣም እያለቀሱ ነው። ምን እንደሆነም ባላውቅም ያው ሰው ሞቷል። እንዴት ሻሸመኔ ኦሮምኛ ነው የሚወራ? የኦሮሞ ሀገር ነው አይደል ሻሸመኔ? አዋ እንዴ የኦሮሞ ሀገር ብቻ የኦሮሞ ከኦሮሞ ኦሮሞ እሱ እኮ ነው የሚገርም። አሁን የኦሮሞ መሬት ላይ ያለ አንድ ንብረት እንግዲህ አማሮቹን ቢያፈሩትም ሌላ ብሔርን ቢያፈራው አንድ ኦሮሞ ባለቤትነቱ የኔ ነው፣ ስለዚህ ይሄ ቦታ የኔ ነው ካለ መብቱ ነው አይደለ እንዴ? የሚገባውን ሰጥቶ እንካ የሚገባህን ሰጥሃለሁ፣ ቦታዬን ግን ልቅቅልኝ፣ የሚገባህን ያወጣህን ወጪ መልስልህና ግን ንብረት ቦታዬ ግን የኔ ነው ካለ መብቱ ነው። ምክንያቱም እኔ የሄድኩት የአንቺ መሬት ላይ ነው የመጣሁት። ስለዚህ የሚገባሽን ሰጥሻለሁ፣ ያወጣሹን መልስልሻለሁ። ከኔ ቦታ ልቀቂ ካልሽ እሺ ብዬ ነው መሄድ ያለብኝ እንጂ የኔ ነው ብዬ ልከራከርሽ አልችልም በመሬትሽ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ታስጠነቅቂኛለሽ። የሚመጣብሽን መከራ ወይም የሆነ ነገር ትቀበዋለሽ ወይም በሰላም ውጭልኝ ትኛለሽ። ኖ ብዬ ጸብ ከፈለኩ የኔ ነው ካልኩ ምላሽሽን ትሰጭኛለሽ። ያኔ በጸጋ መቀበለው ዋይ ዋይ አልልም። እነዚህ እኮ ጭንቅላታቸው አይሰራም እኮ በነገራችን ላይ የምር ሁሉ ነገር የኛ ነው ነው በቃ ሁሉም ነገር እንዴ እኮ ነው የሚያስጠላው ነገር ብሎኛል። ገለቶማ ወሪ ጊፍቲ ነው ከናንተ ገለቶማ ያቀን የለ ደቃብቲ ዛሬ ትክክለኛው ጌም አይደለም የጀመርነው፣ ጀስት እየተጫወትን ነው እያወራን ስለሆነ ነው። ዋናው ጌም የሚመጣው ቀን ቆጥረን እንነግራቸዋለን። ቴንኪው በጣም ማኪ አሸነፈች። ማኪ የሆነ ቀን ጌም ስትጫወቺ አይቼዋለሁ። 60 ስንት ነው? 64,000 ነው የነበረው ሰው ሲያሽ የነበረው ሰው 67,000 65,000 በስመ አብ። እኔ እንኳን ተቆርጦ ወጥቶ ነው ያየሁት። ያን ቀን አላየሁም ነበረ። ስማ መንግስት እንኳን ላይ ሲገባ እንደዛ አይም ሰው ቡሎ ልጋብዝ ቡሎ ነገሩን ቡሎ ስትይ ፊት ለፊቴ ቡሎ አለ። በጣም
ሳሚ ሀገር እኛ እናፈርስም። እናንተ እኮ ናችሁ የሰው ሀገር ላይ እየገባችሁ ሀገር የምታፈርሱት። ሁሉም የኔ ነው ብላችሁ ሎዛ አሽቃባጭ ቀላል አሽቃብጣለሁ። እናንተ አላችሁ ከኤርትራ ጋር ብታሽቃብጡ። ኦሮሞ እኮ የራሴ እኮ እኔ ከኦሮሞ ጋር ባሽቃብጥ ምን ይገርማል? አብሬ ነው እኮ ከነሱ ጋር ኤርትራ ጋር ነው ካለ አይደል እንዴ? አንተ ቋንቋ ሳይገባ ለኤርትራ ብታሽቃብጠውስ ነገር እየተደናቆሩ ራሱ እኮ ለኤርትራ የሚያሽቃብጡ እኮ ነው አማራዎች ናቸው። አረ ለስንት ሀገር ነው ያሽቃበጡት? ለስንት ሀገር የስንት አይነት ስንት ባንዲራ ይዞ ሲያሽቃብጡ ለሱዳንም ሲያሽቃብጡ ነበር። ሱዳን ቂጣቸው አለ ሁሉም ነው ያሽቃ ለስንት ሰው አረ ለስንት ሰው ነው የሚያሽቃብጡት? እነሱ ራሳቸውን ሆኖ ኖሮ አያውቁም። ሲጀምር በየሄዱበት ስድብ መሳደብ እውቀት ስላሌላችሁ ነው። እውቀት ቢኖራችሁ ኖሮ አትሳደቡም ነበረ። Vill du förvandla kläder till cash? Sälj på በዚህ ጌም እንደዚህ የጠበጠብሽኝ ጊዜ በዛኛው ደግሞ አለቀልኝ። በኛ በዚህ አሁን ይሽተ ተጠብጥበ በነገራችን ያው በጣም የሚልክ የለበሰው ኮፍያ ይመስለኛል። አሁን የሰጠው በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ቀይሩ በያቸው እውነት ቀያው ሚልክ መሰለኝ የእሱ ነው የሚመስለው። Thank you. ተጋሮች ማለት ነው። ዛሬ የፍቅር ጨዋታ የእንትን አይደለም የዋና ጌም አይደለም።
ገለቱም እናመሰግናለን። ቴኪዩ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳብ ሰጭ ምናምን ክፈች እና እኔም እስቲ ሀሳብ ሀሳብ ከዛ እመጣለሁ። እሺ ደስ ላይ እሺ እሺ ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ገለቶማ በርቃዬ ግራ ኮታ yaada haasa'u malee akkana maal hojjenaash yaada. ሰላም ጤና ይስጥልን። akkam jirta maakii? akkam nagumaami nagaa ከሚል ለቂ ሰላም ደቂ ሃኒ ላቭ አንቺ ነሽ ግን ሃኒ ላቭ የምትባይ አንቺ ነሽ ግን ሃኒ ላቭ
ሁለተኛ እዚህ ቤት አይደለም ሌላ ቦታም እንዳላይሽ አንቺ ቋቋት ያማሩ ሰላም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰው መሳይ ልጅ ዝም ብላ የምትሳደብ ልጅ በገነጋ ሉፍቴ ብራዘር አትማ ሞዲተራን አንከን ነሳ ማኪ ኦሮሞ ዳይ ምንጭ ማኪ አስጀለ ታኤ ነምኒ ነማ አረብሱ በርዲ ጊቱ ከፍቴ ቱኔ ጅራበር ማልታ ተሳት ኖ አረብ ሰሬን እንጂ አረብ ነው ፋኖ በነገራችን ላይ ማለት ነው ስትሰርጉኝ ይወጣ ቆንጆ እየሆንኩ ነው የሚሄደው። በቃ ምን እንደሆነ አላውቅም። ስድብ በቃ ለሰው ልጅ ስድብ ጥሩ ነው። አንዳንዴ ስትሰርጉኝ እኔ ምንም አልሆንም። አማ ማልቦቹ ገራረበት ገታዲስ ጆርቢሽ ወደ ዋይ ካከናን ካሲ ዱጋዱቦች ቋን ፈርቶ ቆቆፈዱቦች ፈል ኦኬ ኢትፉፋ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማኪ ጥሩ ነበር። ቅድም እዛ ነበርኩኝ ስከታተላችሁ ነበረ። እሱ አሁን እውነቱን ለማውራት እኛ ከህዝባችን ምንም ጥላቻ የለብንም። ህዝባችን ሰላም ነው። ሞር ደግሞ አንድነታችንም ለማጠናከር ያህል ነው። ምንም አይነት ታሪካዊ ጥልም የለንም። ህዝቡ ህዝባችን ነው። ኦልሬዲ እኛ ሁላችንም አንድ ሀገር ህዝቦች ነን። እሷ አክብራን የእኛን የባህል ልብስ እየፈለገች ነው። አንቺም ህዝባቸው ለነሱ ህዝብ ክብር አለን። የእነሱን የልብስ የአልባሳታቸውን የባህል አልባሳታቸውን ፈልገሽ እና ሌላው ደግሞ እውነቱን ለማውራት አሁን እኛ ሜን ፖይንታችን የተቸገሩትን መርዳት እስከሆነ ድረስ ለማኪ አንድ ፍላወር ስትሰጡ ለዛችኛዋ ለሮዚም አንድ ፍላወር ስጡ። እኛ አሁን እዚህ ጋር አላማችን የተቸገሩትን መርዳት ነው። ኦኬ ምንም እንደዚህ አይነት የተለየ በትልቅ ዲፈረንስ መለያየት አይደለም። በቃ እኛ አላማችን የተጎዱትን መርዳት እስከሆነ ድረስ ቦዝ ለሁለታቸውም እኩል ልዩነትም እንዲኖረን አንፈልግም። እኛ ዋናው ነገር አንድነታችንን ለማጠናከር ያህል ነው። ህዝቡ ደግሞ በስተሰሜንም በእኛም ብዙ የተቸገሩ ማህበረሰቦች አሉ። ምንም ሲሆን ለሁለቱም ብናደርግ አሪፍ ነው ላለሁኝ። ሞር ደግሞ እኛ አንድነታችንን ያጠናክራል ላለሁኝ። እሺ እናመሰግናለን። ተኩማ ኢትፉፊ እሺ ጨረሽ? ሰው ላስገባ። እሺ እኔ እወዳለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ኢሳ አቦ ተኩማ ተኩማ ያ ኢሳ ሙይስ ኬሳ ሲባስ ወላሂ ነዲ ኢፍራ ባስ ያፈረስ ወላሂ ነዲ ጅረማ ዲፈከት ይሄ ኦኬ ተኩማ የሆነ ፍራ ባሱ እንደንደን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማኪ ኩኒ ኤዳኑ ይፊኩ ነመረ ፉቴ ረፍቴ ረፍና ይቻ ወለቦ ተኩማ አስኬሰ ሴኔ ረፋይኒ ኦኬ ኢትፉፊ በገነጋ ያለፍት በገነጋ እንደ ከም ጅርታ ፈያ ቀብዳ ነጊያ ፈያዳ ይበደ ጅራ አልሐምዱሊላህ ሀረተ በተሙ ላሉታ ቱሬሞ ሰገንታ ቀበታ no sagantaa uummataaf ibsuudhaaf way ibsine uummataaf yaanabisiin bar yaada namni nuuf kanne fudhanneetuma viidiyoo anis hayyee waliin jennee viidiyoo daliini malee akkaataa itti adeemsa waliin deemnu bar uummataaf hin ibsine har'ammoo walii barreessineetiti guyyaa qabannee uummataaf ibsine jechuu akkaataa itti taphannu garuu ammas guyyaatti qabna ijoollee geema beellamaa qabtu jira isaan eega taphatan booda guyyaa laalee himeetti fin akkasitti taphannaa jechuun guyyaa beellamaa nuti ni hojjanna viidiyoo hojjanna isinis ni hojjetta anis ni hojjanna. haa ta'an immoo geemii arginaan inti harruma taphatanii ta'in rifadhe saniif
namni akkanumatti dhufe malee deebaa hin qabu. Abshii akkas taanaan jabaadhaa illee jabaadhu isheen jaba. Maaliif namuuf taagaan bishaan fudhannee dhufuullee nan eeganii maal jechuun? Ayyee dhiifama waan hafte seenes lubuusni bara. Ayyee itti fufi. Maal itti fufa yaadni kiyya wanni isan deemtanii kun bareedaa wanni tummaa kenna agartee uummata hundaa kana waliin akkana wal qabannee jabeessuun waan bareeda. Itti fufaa jechuu kiyya. Isii wal qabatanii yoo agartee uummata hundaa kana isii callaa miti uummata biraallee warra sundaa kenna malee ka biraallee qabattee akkana waliif fiddee aadaa isaanii uffattee yoo isaalleen aadaa kenna uffatan uumaan kenna akkana jabaachaa deemti uummata kana jabeeffachuu qabna. Siif galaa? Naa yaadni kee bareedaadha. Isiillee agartee akka nu arginu uummata kenna kan akka malee jaalatti akka malee kabajti. Waan bareedaa itti gammachuu qabna. Yoo wanni kun akkana baay'ate isaan callaa miti uummata ollaa ka Somaaleellee ka agartee uummata illee bara akkanatti yoo ka beektuu jiraatte ka faaloora qaban yoo jiraatte gaffidii aadaa isaanii uffadhu isaallee aadaa kenna haa uffatanii akkana gabbahii viidiyoo irraa waraabanii amma wanni sangoota akka namni waraabaa bareeda ta'a. Tokkummaan kennu uumamaa deeman yoo agartee uummata kana waliin akkanatti wal qabanne kaan akka firraa beekaa jabaan. Ayyee galata. Walii galla inni iyyaan. Okay, amma ammoo as biratti wanta kana dhaggeeffadhu. Gizee hunda rafeetiin naan barreessin ishee. Ree yeroo tokko barakkaati. Qola ati maal Dargaa bargaaraa na nyaata. Ashuutiin qabdu si yoo ati nasirra boru waan tokko taate haga akka kan keetti bari waggaa dhibbatti illee hin argamu. Yeroo xiqqaa keessatti argama. Kanaafuu yoo ati nasirratti duraa miidhamtee qabsoo maal jettee ifattee dhiifte maaliif beeyna? Kanaafi ammaaf si qusachuu qabna akka ati dhimmatiin akka shaamaatiin akka hin qallatne feena si galee. ati amma gizeen haasoo jiru akka shaamatti koomentiin dubbis ture. Ati maal si galche? Wayne maal si galche? Nam buusin. Na dhaggeeffadhu har'a qo'e muummichi godhe. Maasi dhage eegi maasi dhageeffadha eegi maaki maasi jedhaa bara. Yaa obboleessa kiyya. Qusachuu qabna amma chaayinaan Jallistu. dhagaye fakkeenyaaf siin jedha chaayinaanii daqiiqaa wajii keessatti agartee sa'aatii daqiiqaa 40 ta'ee 50 ta'ee waan awur ta'e hin beeku san keessatti tiiktookii fayyadamanii nama gabbuusa. Kanaafuu nama isaa. Okay, muummichi godheetiin jira warri koomentii irratti yaada isinii hin taane fudhattan mirga qabdan akka isin hin taane. Tiiktookii kun kiyya, tiiktookiin ka isiiti. Mirgan qaba taphachuu. Isin galee miti akkasi. Wanna biraat akka illee hin jiru. Isiniif ta'u isin ta'u ani isiniin hin mari'adhu aslan. Waan natti waan naa ta'u wanni kun ni ta'a ni fayyadaa hin jee karaa kiyya qabadhe hin deemu. Karaa namaatiin takkaa deemee beeku. Takka yaada namni kana naaf taanaan qabadhe hin deemu. Kana buraddaa. Okay, akkasitti waliin deemna. Tokkummaa. Maalati? Hai, muummichi goone isa waan muummichi godhes hayyee haa dubbatu obboleessi keenya maaluma taate? Tagaaru dubbatu. Hai akkam jirtu. Anis wanni jechuu barbaada asirratti yaada bareeda. Garuu ji'arratti godhi yeroo namni birni dhuftuuf sana gartee namni waa kiisii qaba akkasitti namni waa wanni jechuu danda'a. Yeroo akkasii irratti mijjeessin jechuun barbaada. Yaada gaariidha itti fufa. Okay, ati ana asis achisi miti bika lamaan dhufta miti wayaafta. Ando kadheetuma dhufa gara dhufu garuun dhufa. Amma uummanni rafi naan jechuun jiran kan narraa dhufu. Ayyoo fedhe rafi Ati baadhee magaalaa rafii ta'ee jira rafii hidhattee. Shaashee. nambuusin. Rafii yoo hidhattee nagaan turi rafii nagatti. Rafiin kun siif yaade beektamaa kisi takkatti qabna jabduu inte sanuu ijoollee lafaa ofiitu takkisa miidhamti jedheetiin illeeni ittiin loliniini
Inni biraa yaada kennachuuf seen irratti jarana kennu keetiif jalqaba galatoomii itti aansee Oromoon namoota kamiinuu akka diinummaa walitti hin qabne argisiisa wanti kun waan ta'eef bareeda jedhe. Alaikum salaam. Yani akkuma mijattii gaafa duraa gara siltee san wajjiin dhaabbannee jajjabeessine ammallee namoota sablammoota Oromiyaa keessa jiran hunda wajjiin walitti hidhachuun kenna gaaruma malee hamaa wayituu fidu. Mijattiin tuniif maakii yoo waliin taphatte mallas dhufee maakii waliin taphataa jiru kaleessa soo ta'e kan miidhe mootummaadha malee nama dhuunfaa warroota amma lafaa akkanaa miti akkasitti hubatta. Kanaafi walitti dhufeenyi kun diinota keenya kan lafa jalatti hidda fageeffataniif naasuu guddaa ta'aa deemaa jira jechuudha. Wanti nuti hubachuu qabnu qofatti deemnaa osoo hin ta'in nama of jalatti qabachuu danda'uu qabna. Hatta gaafa Oromiyaan kophaasiitti fottottee biyya taate ollaadhaan naga ta'uu qabdi malee ollaa ofirra nyaachuu hin qabdu. Kanaaf nuti nama kamuu ka hamaa nu yaadus faallama isaatiin gaarii itti deebisnee keessa keenyatti ammallee gaafa ijoollee Tigraay wajjin taanu ijoollee gara biraa wajjin taanus deemnee saba keenyatti hamachuu osoo ta'in saba keenya garaa keenya keessatti jabeeffataa isaanis ofii jabeeffatanii nutti as dhufan. Laal waan kee jabeeffatte waan nama kanaa walitti fidu yoo walitti dhufte rakkoon takkaallee hin jiru jechuudha. Haalli kun anaaf baay'ee naa ta'ee jira bareedaadha. Inni biraa wanti ani asirra dabarfachuu barbaadu nama ganaa irratti waa'ee amantii warra amantii kiristaanaa hordofanii wal qabatee ijoolleen keenya musliimaa jechoota namoonni tokko maal isin ga'e jedhuuf adabattanii hin taa'ina. Uummata san jajjabeessaa viidiyoo irraa hojjedhaa baga gammaddan jedhaani adda namichi tokko Ameerikaa keessaa ijoollee Shaashamannee jiranii fi namoota gurguddaa Shaashamannee dhufa irratti waan inni haasa'aa ture akka rakkoon achi keessatti ka'ee uummanni miidhamu dubbataa ture. Namichi sun garuu kan jiraatu Ameerikaa keessa haa xiqqaattus rakkoon sun ka'ee jira jechuudha Shaashamannee keessatti. Ta'us injifannoodhaan uummanni galee jira. Wanti sun waa yeroo ammaa keessatti sirriitti jabeeffamuu qabu. Maaliif nuti kaleessa gaafa Oromoonni kiristaanaa fi musliimaa waliin bahanii isin warri musliimaa adda bahaa warra kiristaanaa ni ajjeefna jedhan. Lakki Oromummaaf jiga baane jedhanii boollata akkatti awwaalamu seenaa dhageenya. Adda ammoo wanti kun waan injifannoo gaarii argamsiisaa dhufaa jiruu fi nullee waan kaleessa seenaan beenu waan kaleessa seenaan kabajaa turre gadi baanee wal bira dhaabbannee mirkaneeffachuu danda'uu qabna isiniin jedha. Yoo inni guddise ulfaadha. Hayyee galatoomii Samiir baga nagaan dhuftee waan takka wanni jechuu barbaadu namni sirnaa fi uummata adda beekuu qaba. Nuti duraan kallolleen sirna isaaniiti malee uummata isaaniiti miti. Isin immoo ka gargaaru deemtu uummata isaaniiti. Saniifuu sirnaa fi uummata namni adda baasuu qabaas biratti. Waan biraa itti fufi. Itti fufi Samiir baga nagaan dhuftee. Xiqqaata kanaafan xiqqaata kokkee qarraan bahaa waan ajaa'ibaa ta'e xiqqaata kanaafan xiqqaata qabna. Hayyee haasa'esh. Ayyee bareedaadha maakii waan siin jedha wallaahi itti gammachuu qabna waan kana isaan callaa miti akkuma reefu siin jedhe uummata biraallee gabbaasii gaffiti kana callaa miti uummata biraallee ifidda balii gaffidadhu aadaa isaanii uffadhu aadaa kennaa uffatanii yoo uummata kana waliin wal qabanne humna nu ta'a malee wanni nu miidhaa hin jiru. Wanni irratti dalaguu qabnu waan Oromoo fayyadaa malee waan Oromoo miidhaa hin dalagu. Kanaan jiru. Galatoomii garuu leenca qopheessigaa guyyaa sana. Kophii masana. Abshir keetiif suuraa kee hedduu jira. Gaffida. Waan ofii bakka nagaan Akkam lubbu koo ani baay'een dhugaaratti macaan har'a Oromoon baay'ee na gammachiiseetti. Ani dhugaa waaqayyoon bocha na qabeetti fi waan isaarra bu'aan waliin Oromoo baay'ee na gammachiiseetti. Ani Ortodoksii Tawaahidoodha. Waggaa 10 Bataskaanii dhaqeen beeku hiyyummaa koo irratti mucaa onag jedhamee waan baay'ee narratti dhufaa ture. Kana akka falmachaan ture waaqayyoon kana na dhageessisu koo baay'ee gammadeera. Oromoon immoo na gammachiiste qeerroon biyya
biyya abbaa kootii baay'ee na gammachiistaniitu. I love you so much Oromoo koo. Musliimis Kiristiyaanis hundi keessan wajjin dhaabattanii tokkummaa keessan agarsiistanii waan kan gootanii Asallaa, Shaashamannee, Wallaggaa everywhere waan kan gootanii baay'ee na gammachiiseera. Ani dhugaa rabbii waan kan jedhu hin qabu. Naaf jabaadha Oromoo koo tokkummaa keessan irratti jabaadha.